Pozdrav svima, evo ovog puta se vraćamo malo u prošlost kao što po neki puta imamo običaj i ovog puta se vraćamo ravno 30 godina unazad, epizoda Vuk Kaplan i u glavnoj ulozi junak Zagor. Pitate se možda zbog čega ova epizoda. Htio sam malo da se vratim u prošlost iz razloga da vidite kako su izgledali ti posljednji trzaji velike zlatne serije novosadskog izdavača Dnevnik. Ovo je bila epizoda 1093. Posle ove epizode izašlo je još samo 10 sveski zlatne serije, znači do broja 1103, a od toga su bile 3 epizode Zagora. Sankcije su već bile uvedene, ovo je 1992. godina, Dnevnik više nije vjerovatno imao licence i onda su kupili otprilike ono šta im je bilo ostalo od tih epizoda po nekoj mojoj pretpostavci. Povez je bio sve lošiji, kvalitet izdanja sve lošiji. Ja sam već tada predosjećao da se bliži kraj izdavaštvu stripova u Srbiji onako kakvog smo ga nekada znali i što nije bilo daleko od istine, što se kasnije pokazalo kao istina. Ovu epizodu iz drugog razloga želim da vam pokažem zato što je to jedna od najkraćih epizoda s kojima sam se ja susreo, a da je Zagor u pitanju. Epizoda ima samo 49 strana. Eto, prelistat ćemo ovu epizodu da vidite kako je to izgledala zlatna serija negde pri kraju svoje blistave, da kažem, karijere. Vuk Kaplan, tekst Capone, crtež Polese, kao što rekoh, ovdje nema tačan datum izdavanja, ali ona je izašla negdje 1992. godine, u kom mjesecu nisam siguran. Epizoda počinje tako što prisustvujemo proslavi u indijanskom selu Delavara, kojoj prisustvuje Zagor i tu sedi sa poglavicom i vodi se mala diskusija. Oni njemu zahvaljuju u smislu da ih je spasao od velike kiše koja se bila sručila na Darkwood. Pripremljena je fina gozba, međutim Čiko, što je čudno, ne prisustvuje toj gozbi jer je imao nekih svojih problema u svom maniru u gradu gdje je morao da ostane da pere suđe zbog toga što nije imao novca da plati onoliko koliko je pojeo. I u celoj toj raspravci, u diskusiji u selu pojavljuje se jedan mali indijanac koji dolazi do poglavice i koji treba da zasluži svoje priznanje da bi prešao u prave ratnike tako što odlazi da ulovi svoju životinju u smislu ona koja njemu duhovno pripada, u ovom slučaju to je bio vuk. On odlazi da izvrši taj zadatak. Zagor je prenoćio u selu i onda rano ujutro se sprema na put i odlazi iz sela. Krenuo je po Čika i međutim tu je hteo da usput da svrati do jednog trapera, njegovog starog prijatelja Benija. Međutim dolazi do njegove kuće, zove ga ispred i na kraju ga zatiče ubijenog. Ubica je ostavio tragove, sahranjuje ga, ali ubica je ostavio tragove i on počinje da prati tragove ubice s ciljem da mu se osveti. Primećuje na tom putu jednu osobu koja pokušava da da ga zaskoči s druge strane i da se oslobodi njegovog prisustva. Međutim Zagor dolazi u okršaj sa njim. Posle kraće bitke uspeva da ga savlada
i kad je htio da mu zada završni udarac, on mu se predstavlja da je Vladin detektiv i da prati u stvari osobu koja je izvršila zločin nad ovim traperom Benije. On tvrdi da ga prati, Zagor mu poveruje na tu priču, pokaže mu tu značku i onda pokazuje mu poternicu i onda zajednički odluče da idu u poteru za ubicom pod imenom Jack Kaplan. Zajednički ga prate i onda dolaze, ovdje vidimo u zasjedu Jacka Kaplana koji počinje da puca na bojicu ovih pratilaca, znači Zagora i ovog čovjeka po imenu McCoy. A u međuvremenu i mladi indijanac koga smo upoznali malo pre je na svom zadatku i traži životinju koju bi ulovio. Međutim, u tom trenutku nailazi na zloglasnog Jacka Kaplana koji ga uzima za taoca i traži od njega da mu pokaže neko skrovište, pećinu gdje bi se mogao sakriti. Mladi indijanac ga dovodi do jedne pećine iz koje iskače vučica koja ga napada i on, pokušavajući da se odbrani, puca na nju. Čuli su se pucnji, što je privuklo Zagorovu pažnju, a u međuvremenu Jack ulazi u sukob sa mladim indijancom koji mu pokušava da pruži otpor i u trenutku kad je htio da ga eliminiše, stiže ga Zagorova sekirica i on u tom trenutku stiže i spašava mladog indijanca. Dolazi ponovo do kraćeg sukoba između njega i gospodina pod imenom Kaplan sa nadimkom Vuk, kako je Zagor to saznao od ovog lika, i oni uspevaju da ga savladaju, a odluče da sačuvaju život da spasu ranjenu vučicu koja je tu bila ostala, i su vidjeli da su ostali mladići iza nje, a mladi indijanac će pronaći neku drugu životinju koju će uloviti, jer nije bilo dostojanstveno da to bude njegova životinja kad se vrati ponovo natrag u svoje pleme. U međuvremenu se pojavljuje i ovaj lik McCoy i Zagor, misleći da je sve ok, saopštava mu da je sredio ovog lika, međutim priča se prokreće tako što ga on onesvijesti i udari po glavi i on se osvešćuje vezan. Onda dobija informacije da je u stvari on uopšte nije Vladin detektiv, već i da je bio pajtaš sa ovim likom, Jackom Kaplanom, i da ga je pratio iz razloga kad je ovaj pobegao iz zatvora da sazna gdje je sakrio plen kako bi on dobio deo svog zajedničkog plena. On to traži od Jacka, isto primjenjuje svoje metode, udara ga i tako dalje, međutim on to ne govori. U međuvremenu to posmatra mladi indijanac koji je ostao sa strane i dok je Zagor vezan, on mu se približava iza njega, dobacuje mu nož i Zagor pokušava da se oslobodi. Njega registruje McCoy tom prilikom i pokušava da eliminiše mladog indijanca, međutim on hrabro uzvraća, baca kamen na njega, dolazi u sukob sa McCoyom, pruža otpor, u međuvremenu se Zagor oslobađa, dolazi do kraćeg ponovo obračuna između njega i ovog lika. Naravno, Zagor biva jači i odnosi pobedu, tako da je uspeo da ih eliminiše obojicu, dok je mladi indijanac tu stajao, dečak, i konstatovali su na kraju da ih vežu i da ih predaju u najbližu stanicu. Vučicu su spasili i previli joj ranu. U međuvremenu su i mladunci izašli iz pećine i tako da je zaokružena
jedna priča na taj način što je mladi Indijanac ispunio neki način svoj zadatak, ali ne može u selo bez svog trofeja ulovljene životinje, ali je Zagor obećao da će on poći u selo i objasniti poglavicama na koji način je mladi Indijanac i zaslužio da postane hrabar ratnik na osnovu svega ovoga što je priredio, iskusio u ovoj zajedničkoj borbi sa Zagorom. Na kraju scene vidimo da Zagor i mladi Indijanac prate ovu dvojicu razbojnika da ih predaju organima vlasti, a gore na vrhu stene pojavljuje se Vuk koji zavija u smislu kao da zahvaljuje što je njegova vučica ostala živa i što je spašena u tom smislu, i tu je već bio kraj epizode koja ima 49 strana. To je ono što sam htio da naglasim. Znači jedna spakovana, veoma kratka epizoda da ima svega pomalo, ali eto, jedna od najkraćih koje sam ja vidio. Ako je neko čitao neke kraće, može da napiše u komentaru i da da neki svoj komentar. Ovako izgledala posljednja strana tadašnje zlatne serije sa najavom, kao što vidite, komandanta Marka. Eto, toliko za ovaj put. Ako bude prilike, pokazat ću vam još neke starije epizode, isto iz tog perioda kad je zlatna serija bila pri kraju svog zlatnog perioda. Eto, toliko, pozdrav svima ponovo.